Meimwana, mi bo káàbọ̀ do òjìlẹ̀ ògbẹ́susu gege wenu. To kan heji, mi non tindo jro jegbon jomion Kristi Jesu tondali, nando non la wendagbe, podo nando ma homejrado ho. Mi non sono ma nupikplon bon, owewe dali, kele dide asisa ògbẹ́susu gege Kristi ton jrodo. Bon, jomion eton lo polo kede dali, mina so no tindo ojre, ide gibo eton la gokona mi bon, nando hode na mado ganon le, aufie salon le, mehenu kundo biale, asupwa sipo le, wendo etinto tuklame le, podo akota le. Nvemi, na mini tunto miton ayi, nando do mi mando ògbẹ́susu gege lome, podo nando moi to goflame pata. Wana mimo choche wakan lo chi na mimo miton bo ògbẹ́susu gbe gege lo dali vo mido na no na kipa ope ye gigochi we doli vaina to mewe mi be tinte ogbe me kulelo ima son kan pa mao ima son kan do chi yo ho ima son kan se yo we kuto krisi mele ngbo ero ye tinto o krisi sin akon bodo sise kiba ye o makuto krisi mele ye tinto fi edo bo hwecho o hoi kan o hwe kan ina hawa bo ina kwan ni ndagbe ton be su nkan onyanya na lo sin lo wa le blana yi bo na lo so mo ogbe devu yi chijo aho o na lo mo chijo devu yi bo na lo le ko wa ayi baji mando hen honede eni finflina mi domro mi bele mi ma do koko na gibo knu ton gali na do detana gibo chanwe he tinto nkon uto baba chiwie we ton le bo mi gbon cho poji bo epo chanwe to lo edoyin osi okruno ton igbo osi okruno ton yini si jiwewe bo nwa ipon etewe do to osi lo yin etewe do si lo yin osi si lo yin obudiside so de ye mamwe so ido budiside to ayi hame to lieme to walome to sizame do han onyiwi weton bo budisi ene inye do to ngbo do han chiwe de ye mai ndomo namu we edonani do han no zo miton le toli chiwe ma pinto beto agbasala yin meto ayi gbaji fipo mepo ne digbo mewe tinte podo mipo bo mi we dimbo to sisenle mi do se to ngbo podo gbigbo lo po me osomo ni lo mo gbigbo mi ton chicha podo gbigbo Kristi Jesu ton lo po ngbo hialo no je gbangba bo eno mo do me edo sisi ndi dade he mai nu kundo mo me di dade he mai nu kundo mo ton bo ete me hemi bo ndo domo we hemi wa ndo domo we o do we nento o tade na lo din bo ato pipon do gbon o weta he do ho gbon do gbon o si o chiwe we ton dali nwa iton je yin o samle o taiton awe afo iton wuro poji o ta iton awe afo iton wuro poji edo yin do lo le afo wuro poro ma hiya minisi mi yi osi do se okruno bo so jaya bo siso po me nwana nkwero no ya wewe shiba o we fo ene lo we kun ene lo ema hen ai ha che pai pon atavo egbe de nto nimolo tin awule bondo be mi so do jaya podo siso po boki bokuno ton do kanji dia no mo o mino atonto no konche bo owe ma di wele no be o siche ma do teme to fen ni siche do teme aya di jelo edo na hodo siso bo siso ene eda heme duwe to hwe me duwe
podo ye ikpo duwe na lo naki kotiwe ema yin na lo duwe na lo do ya no zodo nyowe du abi na lo do na lo hen ojo akpakpa me he yin ton bi o lamena no zo meto uwe nwa moro eto mo de do minise okulo podo sipo eba iro Kristi Jesu elo to silo nyinema ntoli mi do de oto baba de hedo okulo mi to ni chiwo yewe ma o nyino na mi menu daiwe mi gbowo do jedo Kristi Jesu ela mantin oku eton mantin fonson ku eton mi ma si kamu to na nyinando heyi kaka na lo yin o chiwe yewe nyu eto ntoli me popapata we huwedo o chiwe yewe bo dento enelenkun bibo kruno ton si kan hemibio ereyin o weta Philippun leton o taiton awi afoeton aton kaka je awoto ehihi adoli migbo aiha retin to Kristi Jesu me ni tin to mimega mehe titin to ohia chiwewe tome manle na ale nando so zenhe chiwewe gba shigba e kan gigo eton dai eyi o jilemu afanumeton de na afanumeton de na ede yeso basi to akpajle beto le tome mimwe to akpajle beto de tome he wiwe ede boso lezun ton seto kaka je oku yiro oku satinton ene wutu chiwewe ze do oji aka boso ne oni de ewo he hu oni le po doto oni Jesu ton me krigo le po nido no cheklo yehe tinto olome le ton heyin hetin to aigba le ton po hetin to aigba sabo le ton po hallelujah bo weta ene mi o hihialo edo hiaro mlo osi Kristi Jesu te osi de Kristi Jesu do ton chiwewe so de chiwewe yuedo chiwewe bo en chiwewe bo to so agabo wa bo bi onyu he ma onyu so konsi wo me bo eji e ma pon sensi so ene ro taidi o dro jede he si gando yi na do ya onyewe mi yoro to oya onyewe jimi do ovi oya lewe mi ni pasigo eheo ezede hwe kakabo wa so de na wa ropo bo eto to hiaro ni no mo mi wole ro su mi na mu droje he Kristi Jesu do nyito mime kele di osi okuno ton mi do na no ze mi de hwe wendo rai e mai hanji we kere shi bago ha no zo mi ton ntori e mo no zo chedi men so se kpodo enpo so de na hun ken to hwe men so abi so de na so hun kan mi to hwe men so wi ho na tin do han mi de le bo e no mo men te to nu kon awe be o hwe me e nu konto bo e do hwe bo do jre bo yin nu konto to akume abi bo yin hwe to bo yin asu bo yin agungan abi bo yin asan hwe dawo e ma do si ene ye pe vi kleun de do si ene to chi yo me bo do sinsan bo do de je gbangba to wa lo to me yero mo hialo bo enu alezo akpajle de fo kun bo bai di merosu bo wenu eje mo lo ntun dagbe de osi Kristi Jesu ton do ra hinwa e heyin fi emi gbonle fi emi tinte ne le ntun ne le no iteme ntun ne lo iteme minamo wende eli eti to aigbaji yewe gan eli
Ŋutsuene yi teme to bezen tome bo when de akabu ema se nu ejiwe we do dido bo o gbo jono o yewe no jono le we jono no we no di o de we no di do na nte ro gon to eton dari bo yewe gan eli na doli ese eheyi awangan o kande awo hlen awangan ti tainele dum kande awo de je don role de je don edona iro enye mi le ni chiwewe afan me o emi nzan chiwewe to mi oni go je te son ehe olon o fi o e edo mona ehe awangan he do hlan role eso jodu mu de vole so wa eso fo de gbe eni ti ton gbe mi do gbon mi yon dale eso fo yin mo awangan wobu kande awo role de vo de so wa ra tonto yo le ye mo ti no ha o lo ibla gbanu ye man kan se do de hun e ma me yin fun bi body we ye wi wa ye de bodo ni jale o me kokura iro le si gbe ni ho akwa to kun to me ni bo di ke na ma emi le ni gan o aholu e do mi han do mi ni ayu e o when we ye veve bo zi de hui bo je mo do ji angeli okru no ton he to kogona na ye we gan e do ni do adibu lo hodo yi so yi when e do je don we di da nya ka buton ye do clean do ama dibu si jiwe ama din jiwe na lo yun e ama din na lo kan hobi e bo in balu lewe anu kan hobi o yen lo ama ton so awutu to ni ara kutu awutu san loji bo fi to ejolamu we na iten to ni bo de eri je don e do we de okru no joro uwe mi na mu lo o si okru no ton so de na mi si o jiwe e so do na zo no zo mi ton le surtout yo de ma to klisi me le ye do na no hiyo jiwe to mi me ye do na do sisi jiwe to do kan mi mina mo we no e wa wole Kristi Jesu to ti pa me me titan e wa lole de do na do wo no in Kristi Jesu we mo kan to ro de do yin we role o weta to na din bo na se do pon lo sin to ro weta ro ye jai dokodo ntoli onye we de do role igbo okru no to yi teme na lo do menu we mi wule we che so ago fun we so ado na ikoto we wiye fifa ko lo yin we ni mi na wole mi so ibojo me yele do ntoli we kan son de do na wa out uwe o si okru na to mi o Kristi si o vile me to egbe mi wo yo mi de le ton lo Kristi pepepe to yi se lo me so de mi na mu dibu jiwe we so de no zo mi ton le na mu dibu mi so toli ye na mu lo o ho gbe no to so mi to me ho gbe tata me ho gbe wuwu ho gbe nugbo e ho gbe adodo e ho gbe so gbe we mi wule lo su mi na no mi de jle mi ma na hu mi de na nu ma di nu ku mi to ma na pon nu ma di nu o ho ma di nu ma mo bi ai ha mi to me we tu na to so mi to me bo no ai nu zan kedende de jiwe de do fu bo eno mo mi mo do gbon o ho ene lo dali mi ma no ma aho ni mi ma do gbon hia he ton son o si okru no to me mi ma no ma do na he chakodo o si okru no to po mi wana enya do o si jiwe to taidi medide jiwe to bo amatero do ye ho to churchi abi to do mele bo ado budisi bo to krisi me ngbo o si ene eno go ogbe do go na ogbe azan do go na azan do le no wole me so kwa jijisi o si jiwe to eno na mi zinzin bodo hu iwe po dide ndo ro rai o si jiwe to eno he mi cha podo nue mi na do ale dagbe to krisi me ali ndo le hwewe o si jiwe to eno ho mi son onyiran lile me onyiran dido me onyiran bibasi me o si jiwe to eno de mi ton son okuli oji
bono ahemi nyon nuki hula tiwe we ton le onyon nuki hula tiwe we ton we hemi wenu enyenko we awo na rodo wenu do mere bono do ya ya je jiwe we ton wenu lo na yi na mani a je ton son jiwe we de son zon di chanwe fi gbibo chanwe le ton de wa ati son zon o krisi ton di adusi lo ton me adusi lo to ton me bo gbibo kun ton e chako do ye polo eme jijo nu ando te me mi te diwi ma jijo ho be mi to o gbe do to pipe lo si anson yi wa to ayi gba loji tàbí mi tin na no bu fifi ayi gba lo ton o do nyon na chekere po de ando ho lori e bo yi we kan mi che bo je ki kanji do okun no lo di rano mi de ho to na iha mi osu ton titi na ro no wi we me na ro so le po lo be mi gbe tin to krisi me ngbo ya mi de ho na aiha me ti to mi ton le ton hen mi ton le ton agungan yewe gan o to gan le o mele o prefe le bon kan nkan bo so basi bo do gbe lo dide ye na mi dodo ama do huwe to chiwe mi komplo bo mi ni akun ason chiwi cha o chiwe to na do ya mi no o ho ndo na we ni we na we mbo ando do mo hia apa jile re ton amo ndekun bo wenu mi do to asan o hwe ne ton lo o hwe tintan o hwe o 1er janvier lo nwa do ma bo ton pere bo disa sa di lo me nto yi bo ki bo kun ton che ta di do ye zemi son file nte nto son ni digbon to gbibo me bi o o togun yi lo Swiss me bo dem bi o fle le ndo ha gbibo kun to ete ndo ha mi wa Swiss ete ndo anwe to fi ma so sinde nde wa ho do endo ki remi free o mio ke jin to bene to kwede wa yi o 2025 we gaz wu to papa o petole ku po gege to no ete nka duran ete duran gi mi gbon we dare ma yin no o kun no drando o ho de ndo ani do ria iton do gbon ni we to nu ho do na we ipon nu pon nu ji amo we jo to Swiss bo ma wa kwegbe bo na hun pon bon komoro peto kande koku to fi ye le te do mi a wule na do ko ni 2000 fi ye a ho ye boati bo do mi na du bo na jaya ma ni na kanene ye do mi na jaya po no zo mi ton le po sigba ni o eno te pon yi kwe di dari we to we no te pon yi bo agbasa chi bojo bo nu titan de le we ndo yi se no ke katinto ege Swiss ne le ro be do yi debo yi ho na to yi to menti to kone me le konstram lo be ye do de ho na o kone me me di to le ka lo ke so do vi ntoli mi po mi na mo lo yo po u jonjoja o we wi ene we foton e la no ku po yo le we su po ku o we ko e la no ku po yo le we su po bo po si so po wa to de ho do han no tene lo do chiwe wa le blan ju ai hale si a lo do akonji na me titole so de ye ma yin ke gbe yi do to ipe to nu kontu ntoli ni gbe yi do to nu bo to nu kontu bi bo kun to na don we na yi do fi je adike yi blo ana gbe yi blo do ni no pe gbe abi plein so ifile vu ima mo George de e wa ta ilo ye jivi na mion chiwe we juro mini jivi to na mini jina mion mini jina kole pon mini jina nu kun bibia gbere bo ni mi ando le ko a o dona he hodo o si o kun no to hemi mu aba ho ni bondo susu tv mi do la nyu do mo o si o kun no to na no to hi aro le je gbangba bo mi mo to hi ale de Kristi Jesu do gbo so do ton to gun che ni si ko to ni we che ni do to e wa ye ule ma wa iton nwetin ye ko e pona do iro yi basi che no yi basi yero yi basi bo to e to gbigbo me to mu bole ye si se ye na hen wa chi che me bo hi ho ti we o ton le na ti to eji bon so su to eji o si okun no to e no he mi tin do onyon bo mi me lo tre me mi tin to tre e ke yin onyon to yo vo l'aide de la connaissance bo nwe de o ata di e ke yin o ni hwa kwede bo peto na wule bo na bo ni no mlo ni na ma na do ke un me de gboko do le
dona ekpon osi okunoton dali osi okunoton eno heme do ngbo yemo dawe ago eno dawe atodo bo yeson do mona martin dono le na lo skando ma nuke do podo yepo bo me kaso in touch ovi he mi duran pon to egbe taun le din we no we ma odo krisi bodo jire we taidi o to baba le mi duran bi yemo mi non do gibo pronto kokora mi mala we dagbe na yi gide jeru kokora mi ma yan pa dire dagbe to nko eton na ino kan do ite ado povu na mi on do ma do le povu na mi adabo ko ngan krisi jesu to be mi wule lo su mi do krisi jesu be mi we lo we singa ko mi gan so ku ma ho wa fo si me de pepe ma yi se mi an do no we iro me mo ko ton do bo va su do we me mo ko ton ji to mi on vo ma vo me osi okunoton eno heme sin pe ji so pipe kle di dendo un he ton so en le kwenwe mi u le mi si ti we bo mi u si lo o ha gbe mi ton le mo ro me e cha po ti we ko nu do nlo e mi okunoton ne we do lo e no che do mo eno aso mi u le ro su mi na sin so ni to ti we yo vo yo lo to ati pipe atodo ti yo ton me osi okunoton eno ta ido po de we bo when we adore ngbo lo e o yo vo lo a trancher we nde ma so timbo e na mo do de go mo do ma ti to ego bo when we si okunoton wa chakpo do mi po eno nya o nya tendo mi pe to nya kan le eno nya e tendo mi nítorí eno mo lo nukun me le to le zun kun ti e to nukun bi gbo me to bi agbasa me bo ye to ye ho de se ye to nu iwa de mo ye to si zan de mo ye no yun nu de yin ye ma do me le lo de hun imadura ye lo de hun bo mi na ma fo e ke ni ma lo go si ti yo ton da lo podo o de po bo ni endo ato peche se divi wa mo yi krisi jesu ta ili kunre gan to na do si na do bibe si ene to gbe me do le ta ili o de lo ti yo mi ndo se ni ma ebe me nyon to ma do go si to dali bo ye do krisi jesu ro su pa yin o si na ide anjo ku mantin o si to njuro mlo ositwe wenno ko domi to wele punto ale o chele poji bo won ha che da yin ni bi o yeme be so yeme nwe ayi hon ojo agbasa ton o tan henu meton wa lo sin san henu meton le ko do da yi to yeme bo die e fe don no si he anyi ton do ai ha che me na ma sigando yin nu bona to nu konto na e o khia he do ran odo o si okuno ton le no mi ma yin ro su tonga to jile chele pupa ta me to ayi gbaloji to jesu sin ni ko me bo e yin do akode ni bo nu do mlo krisi jesu yi teme to ayi ha to me e bio present me di bi adodo e ko bio je we na yin lo bo le po juai le po le zo yo wa do na di anpunle na ro chakpo do epo na ro sigando ro si ho gbeton na ro sigando toju e okun o di yo e yesido ayi ha to me na ni sigando wo na si sen dagbe bo e no mlo ako yi se ro wa kodo si ni wa duro mlo ni so sudeji yi de ro hodo le kodo epo to chi we ya che ro kun to ayi na o si to chile po me adike nsiwe to petole nu konkere bro when we ama tin to fini na mi mano siwe to jesu sin come bo si to ni sudeji ni vuala bo na sinse e petole na mo bo na lo yin lo ngbo ntoi de do vode we yin to che krisi me to wendo me to asupa ya to asimia to azomia to hontomia to hagbe me to peji so me kwa lo na mi na ma obi be yo lo hwe ton yin yin vo fon yo o si to etone to ayi ha che me but to go to me fi ye to gbe blado ye we no tete tate adikin kin to flem bro e no ma se gbogbo nu mo ko dali dike o si to eni hemi na lo ze nu mo ko ha nu konto na lo ho de reji na ma nu ajiji ni ma tonje akungan to eji bro to jesu sin come jesu jewe yin o si lo ajomi do bro adike mba we po gbere bro adike mba we po gbede bro adike mba we po gbede bro di den to di dodo le ye do ya mi ta eni mi pon yin o so mi na mo o so edosi oyin edosi kan lo koko dosi mo si e ton le enu nya supora ye we ndi apa wa je ye go ha nko de na we to jesu krisi sin come no ni ado o si krisi to ngbo kle di de mi ko do do na he tin to si le enu nya kan le do la nko de do e ke nya kan he kwa vo
we so when do me de rodo ya ndo ya arwande pepe ya ye me pokwa ta ni viva sudo to Jesu si nkome nto ido adosi Kristi Jesu to abi nto do ahwa ya to na osi Kristi Jesu to dile yoyo e memiti te o nu e ni kan le nu jire do kan mele nu e rodo po do kan mele nu e do ro bo igba do bo dali to ile abi e do ro bo nu didale dali na lo jagodo dona to na lo jagodo jijo to ple po gble to Jesu si nkome ohun Jesu to sunsun ple po se mo kan tuntun so yin to Jesu si nkome ason ken to present to le e jimion to Jesu si nkome baba mdondo do bon parole de connaissance ana ndimu do me mo kole ye mo turo te na kiko to akansho kele se mo do acheji to Jesu si nkome hoderoti ni she mi mo ma so inu kon ga mo to mi mo mi to gbe po gbe su ge ro po mi ndo do che bo se ndo do me po to Kristi Jesu to e se we le von to mi ma mi to o gbe po gbe su ge po mi no kanji edabo